Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. La Josué ut la o. Haan lish holomil qatzol balchiru ligudanain. Yokochi atinak chirish. Chan runak li plet likishpanu chak la Josué nachter. Ruchbene blitanamit Israel. Nashkhalam uchiakwi likyaluk sa musiq shpan lishtenamit liqagwa Dios anakwan. Hunsut kuchik lisantilhu nashkutchiqhu lish tsaqlohik rueb lihunhun reheb li etalila in sa musiq ut negatimbok chirilbal primero de Timoteo capítulo 1 versículo 18, segundo Timoteo capítulo 4 versículo 7. Lish igles liqagwa Dios tohyo kuachquichitz akok sahun linimla yalok abanan sa musiq ani bahikin rikin lish kwangileb li anum abanan naqayalakwish sail lihilang sashkaba li rusila liqagwa Dios. Lihu Hebreos capítulo 4 versículo 9 toh 11 na atinak chirishain utnukurah ku ichishkalbalish saile liqosob de sinkil ho liqamatan manaqliqa herencia sa musiqeh taqabili na sheqe Colosenses 3:24 neke naw naqliqa kwa tishk'ehere lichoshail matan cho'e ahkamunkil laj echalere lineke angelaru ha ali Christ. Ut Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. Ut kikwabi hun shjab kusheh ki elchak sa linimahkwal koharibal. Yo chishtebal chikaw ana in lishmuebal li Dios rikineb li poyanam. Li Dios tishkohob lishmuebal sa shjanqeb ut haanaqib lishtenamit ut haanak li Dios rikineb. Nabal reheb li etalilain li tohmahineke tzaklokru ut tekwang manakte kulmang sa lishkap kulunik liqagwa Jesus. La Josué kikulak chishkut besinkil lishtikila lishchol li Dios. Li nashhalam uchiakwi lishchuamut lishtikilal liqagwa Jesus. La o nakanaw nakli Mesías akshkulun chikanan utmuko ángel tachikru shhalam uchinkil lishk ángel shbanak akshnume chikanan. Abanan toh ángel akwirush kut besinkil lichabilal uchihukan takakut lishtikil chol utlishlo aliqagwa Dios. Usrahan chiqahonilo tokulaqraj chishkutpal lishtikilal liqagwa Dios. Kuitaqayanqa eshkayanki liqagwa Jesus. Hualaj kuitaqakut besi lishchabilal utlishchina usa lishchol. Utaina qatawqaqwi sali bekrajlal kutan rikin li Dios. Hokanak ahel tsaqalru lishtzol bali ratin liqagwa rajlal kutan. Nalebak chirish lishchol utlishkutumah wichaq liqagwa Jesus. Kahkwichi hokaino koruchi khalak. La Josué ho hunchaq khalam kishtiere hebli tenamit Israel. Ho nachtel chik toh yoqesh chishbay bale rib resh chapbali choch akshkeo mere liqagwa lish Dios leshe tonil chukwa Josué 18:3. Karaj ruli tishpatzqe liqagwa Jesus anaqwan. Mari yokosh tsaqtanankil qosob tesinkil sashkaba lish mahela liqapabal. Manakhinga yoko chishbanungil chitsaqal reru lish angel cho taqlak shbanungil. Atkoskuitzin matkanak tishbeh yalaqe utkauresia kwib reok sa lichoshail kanaan liqagwa yo chishboqbaleb lishtenamit renaqteshkul lishmatane sa musiqeh pandioshakoy naqshinagosh beni chiru lihun kamu kain seliq angelain boqbilat renaqtagosh beni sa hun chikliq angel